آقای عزیز و ارجمند، در دوره همکاری‌های تلویزیونی سیما با کمیسیون حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکین با استقبال سیمین سالگرد تأسیس یابی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان ما تصمیم گرفتیم که در برنامه فروغ اندیشه با اشتراک نمایندگان کمیسیون حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، افسران و سربازان قسم‌های حربی مستقر در شهر پنجکین، کمیساریات حربی شهر پنجکین، سابقه‌داران قوه‌های مسلح، سربازان بین الملل، جوانانی که امروز برای خدمت به مادر وطن آمادگی میگیرند، یک میز مداور تحت عنوان به وطن صادقیم را تهیه و منظور شما سازیم. حالا در آغاز این برنامه از محترم مراد شکرزاده، عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس کمیسیون حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکین خواهش میکنم که پیرامون چاره‌بینی ها بخشیده به تأسیس یابی ارتش ملی جمهوری تاجیکستان و در مجموع بلند برداشتن احساسات حربی وطن دوستی جوانان و نقش حزبیان در پایدارسازی مدافع کشور اندیشه های خویش را ارزیابی میکردند. مرحمت. ما از توسط خدمت های شجاعتمندانه افسران عسکران ارتش ملی جمهوری تاجیکستان در وطن عزیز ما صلح و وحدت آرامی وعده است. بنابر آن ما از عسکران و افسران و قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان افتخار میکنیم. هر سال چون انانه در کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در عرفه تجلیل 23 فوریه روزی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان روزی مدور با اشتراک شخصانی برآمد، شخصانی به وطن خدمت کرده برگزار می‌گردد. مقصد ما حزبیان از آن عبارت است که در شرایط امروزه در ضمیر نسل نورس احترام به وطن و مقدسات ملی، وطن دوستی و خدمت به وطن را بیدار نماییم و باعث افتخار است که هر سال صدها جوانان شهر دیهات پنجکین با عزم و اراده قوی و با خواهش خود به صفحه قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان شامل می شوند و امروز در سراسر جمهوری عزیزمان خدمت شایسته دارند. و باید بگویم که هر سال ما در اساس نقشه کاری خود با اشتراک خوانندگان صنف‌های 11 همچون خط کننده و اینچنین والدین سربازان در سنه‌های فرخنده در دوام سال از قسم‌های حربی بازدید می‌نماییم و با شرط شرایط خدمت افسران و عسکران شناس می‌شویم و باعث قید است که در طول 30 سال موجودیت خود قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان تحت سروری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به یک نیروی پرقوت تبدیل یافته امروز با اقتدار مدافعی خود میتواند که وطن عزیز ما تاجیکستان را حمایت نماید. و در همین جا تاکید کردن هستم که در ماده 43 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان آمده است که حفظ وطن، حمایت منفعت دولت، تحکیم استقلالیت، امنیت و اقتدار مدافعی آن وظیفه مقدس هر یک شهروند می باشد. بنابر همین در این فرصت مناسب استفاده برده از اهل جامعه شهر دیهات پنجکین، از والدین و اینچنین راهبریت تشکیلات و مؤسسات ما خواهش کردن هستیم که برای جلب نمودن جوانان سن دعوتی و سوی قوای مسلح جمهوری تاجیکستان کاربری را زیاد نمیم و عاید ماهیت خدمت به وطن و ارزش خدمت به وطن در بین جوانان کارهای فهماندهی را گذارانیم. من باور دارم که امروز در این میز مداور اشتراکچیان اندیشه خود را بیان می نمایند و یک درس عبرت و اینچنین یک چاره‌بینی مهم برای بلند برداشتن وطن دوستی جوانان می شود. بیننده های عزیز و ارجمند، طوری ما تاکید نمودیم در میز مداور بخشیده به 30مین سالگرد تأسیس یابی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان هیئت افسران و سربازان از قسم‌های نظامی شهر پنجکین شرکت دارند. حالا با کمال احترام از معاون قماندان قسم حربی 0203 قشرهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکین محمدوف سعدالله و همزمان از سرژانت خردی قسم سرحدی 0203 بدیف محمدی و از سرباز قطاری این قسم سرحدی
ашуров хайдаралӣ эҳтиромона хоҳиш мекунем ки дар бораи фаъолияти ин қисмҳои низомӣ ва ҳамзамон шароитҳое ки барои афсарону сарбозон инҷо фароҳам оварда шудааст ва ҳамзамон ифтихор намудан аз ҳимояи ватан ва дигар масъалаҳое ки ба баландбардоштани сатҳи ифтихори ҷавонон аз хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон андешаҳои хешро баён менамуданд. ман муовини командири қисми ҳарбии 0203 раёсати қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти Суғд бо раиси ҳизби халқи демократӣ дар шаҳри Панҷакен муҳтарам Шукурзода Мурод Ҷура ҳамкорӣ бевосита дорем. ҳар як чорабинии ҷашне ки дар шаҳри Панҷакен расман гузаронида мешавад бо ташаббуси худи роҳбари ҳизб, сардорoni шуъбаву хадамотҳои дахлдори худи ҳизб мо ҳамкориро чӣ дар соҳаи варзиш, чӣ дар соҳаи сиёсат пеш мебарем. ман қайд карданиям ки хеле ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳаи ҷумҳурии Тоҷикистон генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар суханҳои худ қайд кардааст, бехатарии мамлакат аз сарҳад вобастагии калон дорад. дар ҳақиқат мо шоҳиди ҳол ҳастем ки артиши миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ин кафил ва сипари бо эътимоди давлат ва миллат аст. ва ҳамин хотир аз тарафи роҳбари кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тамоми шароитҳои мусоид барои афсарону прапорщикон, барои сержантон, сарбозон дар қисмҳои ҳарбӣ фарогир гирифта шудааст. нобаста аз ин мо хизматчиёни ҳарбӣ ки дар минтақаи шаҳри Панҷакен қарор додем, уҳдадор мешавем ки он вазифаҳои муқаддасе ки роҳбарияти кишвар ба мо вогузор кардааст дар ҳифзи буми боэътимоди кишвар сарбаландона иҷро мекунем. дар ҳақиқати ҳол дар отряди сарҳадии сеюми шаҳри Панҷакен ҷавононе ҳастанд ки аз худи ноҳияҳои гуногуни вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, аз вилояти Хатлон, аз шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд ва аз ноҳияҳо ва минтақаҳои Рашт хизмат мекунанд. мана мо шоҳид мешавем ки дар мизи мудаввар имрӯз ман яке аз сарбозоне ки аз ноҳияи спитамени вилояти Суғд ҳаст, мана сухан ба сержанти хурд Бадев Муҳаммадалӣ дода мешавад. боз аз суханони худ оиди вазъи хизмат, шароит мана пурра мана аҳли нишастагонро огоҳ мекунад. дар охир гуфтаниам ки мана он ҷавононе ки имрӯз синну соли даъватиро фаро расидааст, бе якун мамоният метавонад ки ба сафи қувваҳои мусаллаҳ худ ихтиёрона мана ба комиссариятҳои ҳарбӣ аризаҳои худро пешниҳод кунанд, чунки имрӯз шароити хизматчиёни ҳарбӣ дар ҷомеаи имрӯза дар сафи пеш қарор дорад ва таваҷҷӯҳи роҳбарияти ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба хусус мана пешвои муаззами миллат, сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳаи ҷумҳурии Тоҷикистон ба самти хизмат мана равона карда шудааст. мана аз 1 март боз маоши хизматчиёни қувваҳои мусаллаҳаи ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба дигар табақаҳои ҷомеа ба 25% боз зиёд карда шуд. шароитҳо беҳтар ҳастанд. ман сержанти хурд Бадиёв, истиқоматкунандаи ноҳияи Спитамен, ҷамоати деҳоти Тағояк, тирамоҳи 2021 ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон бо ихтиёри худ аз комиссарияти ҳарбии ноҳияи Масчоҳ дохил шуда 1.5 сол мешавад ки дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дар қушунҳои сарҳадӣ хизмати модар ватанро адо мекунем. бисёр шароитҳо хуб ҷавонони синни даъватӣ ба хизмати ҳарбӣ расидаро ба хизмати модар ватан даъват менамоем. бинем ки хел дар ҳамин хел фазои ором, осоишта, дар хел ватани ободу осудамон хизмат карда истодем ва даъват мекунем ки хизмати модар ватанро адо намоем. ва ҳоло ман бо иҷозати шумо як 4 мисра шеъри ватанро баён мекунам. амри ватани азизамон қарз шудааст, хизмат ба ватан зи баҳри мо фарз шудааст. хизмат ба ватан нишонаи мардон аст, зин рӯ ба ҳама ҳимояи марз шудааст. мардона намо хизмати модар ватана, обод намо гулшану боғу чамана. карданд сипар синаи худро падарон,
با خون بدن رنگ نمودن کفنه. گر امر دهد وطن برایش سپریم، همراه عقابان به هوایش بپریم. تاجیکستان میکنم شکر کم و بسیاری تو، میکنم شکرانه از آزرم و از آزاری تو. از تو من ثروت نمیخواهم، وطن هستی بس است، با خس و خارت برابر زندگی کردن بس است. سلام و درود به پایان به شما محترم رئیس، رفیق پالکونیک و اشتراکداران امروزه میز مدور. از فرصت نیک استفاده نموده امروزه اهل حضور اشتراکچیان میز مدور را بخشیده به 30مین سالگرد تأسیسیابی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان تبریک میگویم. اشرف حیدرعلی هستم، خدمتچی حربی قسم حربی 0203 ریاست قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت. اوید به رفت خدمت همین را قید کردنی هستم که در پرتو سیاست پیش گرفته جوانپرورانه و عاقلانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان، شرایط مادی و هم شرایط‌های معنوی قسم‌های نظامی به نهایت در سطح خوب است و ما خدمتچیان حربی از یگان چیز تنقیصی نمی‌کشه و باعث افتخار، باعث یک سرفرازی است که امروز همچون جوانی سعادتمندی زاده دوران استقلال در صف جوانمردان بخصوص در صف مرزبانان کشور که پیشوای ملت به آنها یک نظری نیک دارند و آنها را چشم بیداری وطن مینامند، مردانوار خدمت را پیش برده ایستاده و از همه این فراهم آوری ها، دستگیری های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت ما امروز خیلی ممنون هستیم، خیلی هم شاد هستیم و از جوانان دعوت سین سالشان به خدمت حربی دعوت میکنیم که آمده در صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان شامل شوند و همچون قرض شهروندی خود را بجا آورند و همچون جوانی سعادتمند برای پیشرفت و برای شکوفایی سرزمین نازنین تاجیکستان که همچون مادر ما را در پناهش میپرورد کلان میکند خدمت نمایند. در آخر باز ایلوه نمودنیم که امروز وضعیت سیاسی جهان در سطح خیلی مرکب قرار دارد. نوواسطه از وضعیت امروزه ما خدمتچیان قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان همه وقت آماده هستیم که بهر حفظ مرز بوم کشور همه وقت آماده باشیم، زیرا که منش خیلی که ما شاهد هستیم اساسگذار صلح و وحدت ملی باز در سخنهای خودش گفته است که ارتش ملی جمهوری تاجیکستان این کفیل با اعتماد و سپر دولت و ملت است و همین خاطر نوبت شرایط امروزه ما آماده هستیم که جان خودمون برای دولت، برای کشور، برای وطن، برای مادر دریغ نداریم. واقعا سال روان 30مین سالگرد تأسیسیابی ارتش ملی جمهوری تاجیکستان با یک شکوه و جلال خاصه تجلیل می شود، زیرا ارتش ملی ما در اولین سالهای صاحب استقلالی از صفر آغاز یافت. پیشوای معظم ملت، اساسگذار صلح و وحدت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح کشور محترم امام علی رحمان بارها تاکید نمودند که برای کشور صاحب استقلال تاجیکان از دولت ابرقدرت شوروی هیچ چیز باقی نمانده بود و ما این ارتش را با یک جهد و تلاش فرزندان صادق وطن سازمان دادیم و امروز با گذشت 30 سال ارتش ملی جمهوری تاجیکستان به یک سپر با اعتماد حفظ وطنی صاحب استقلال ما تبدیل یافت. حالا من در جریان این برنامه میز مدور از یاردمچی معاون کمیسر حربی شهر پنجکین پالکونیک کنجزاده خورشید خواهش میکنم که پیرامون آمادگی با معرکه دعوت بهاری جوانان به صف قوه‌های مسلح کشور و در ضمیر جوانان بلند برداشتن افتخاری خدمت مادر وطن اندیشه های خویش را بیان میکردند. السلام علیکم حضورین گرامی، رئیس محترم، آمادگی نوبتی در دعوت حربی در کمیسریت حربی نظر به دعوت‌های پیش بسیار خوبتر ارزیابی گشته است. این حال زیاده از 50%
ба нақшагирии даъватшавандагон иҷро гардида шудааст. дар минбаъда дар боварӣ комил дорем ки даъвати минбаъда пеш аз муҳлат иҷро мегардад. ба ҷавонон амиро гуфтаниям ки рафиқ палхони дуруст қайд намуданд, бисёр шароити хизмат хуб аст, пешвои миллат роҳбари кишвар ба мо бисёр боварии комил доранд. барои ҳамин боз мегӯям ки хизмат ба ватан ин ҳам фарз аст, ҳам қарз аст. орзуи идонааме дорем ки ҳамеша тоҷикистони мо гулгулшкуфон бошад, накунад ки нохалафе ба хатти марзи давлати мо ба як миллати мо дасти бад ё ин ки фикри нохалафе ҷо. бинандаҳои азизу арҷуманд, ҳоло ман аз собиқадори ҷангу меҳнат, собиқадори мақомоти корҳои дохилӣ, сарбози байналмилал Нарзиев Юсуфҷон ва раиси ҷамоати диёҳоти Хурмӣ Камолиддинов Ҳусниддин хоҳиш мекунам ки пиромуни қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун нерӯи муқтадири муҳофизати дастовардҳои соҳибистиқлолии ватани азизи мо ва даъвати ҷавонон ба қувваҳои мусаллаҳи кишвар чанд сухан мегуфтанд. ман подполковники нафақахори шӯъбаи корҳои дохилӣ, вазорати корҳои дохилӣ мебошам ва ҳамаи шумоёнро дар шахсияти шумо тамоми Тоҷикистонро бо 30-солагии ташкилёбии артиши миллии ҷумҳурии Тоҷикистон табрику таҳният мегӯям. ба ҳамаи он афсарону сарбозон тани сиҳат хотири ҷамъ орзу менамоям ва бояд қайд кард ки дар вақте ки артиши миллии ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис ёфта буд, хеле артиш заиф буд ва аз лиҳози аслиҳаву чизе аз давлати иттиҳоди шӯравӣ ба мо нарасида буд. ҳамаи ин бо талошҳо ва бо роҳбарии сарвари миллат, сарфармондаи қувваҳои мусаллаҳ муҳтарам Имомалӣ Раҳмон ташкил карда шуда буд ва имрӯз қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон хеле муқтадир аст ва аз ӯҳдаи ҳимояи марзу бум ва шаҳрвандони худаш бо сари баланд баромада метавонад. ман ба он ҷавонҳое ки ба синни даъватӣ ноил гаштаанд хоҳиш мекунам ки биёянд ихтиёран ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон биёянд хизмат кунанд, чунки хизмати модар ватан ин чизи муқаддас аст. хизмат ба ватан, хизмат ба модар барои ҳар як ҷавонмард ин шараф аст ва ман ба ҳамаи онҳое ки дар ин мизи мудаввар иштирок доранд тани сиҳат хотири ҷамъ ва баҳори хушу хурсандӣ орзу менамоям. Юсуфҷон Нарзиев, мо ҳама парвардагони замони шӯравӣ ҳастем. шумо ҳамаи мо афсарони собиқ қувваҳои мусаллаҳи иттиҳоди шӯравӣ ҳастем. дар кишварҳои хориҷӣ қарзҳои байналмилалиро сарбаландона иҷро намудем. чаро дар он замон вақте ки ба мо даъватнома меомад, мо бе ягон мушкилӣ ҳатто падару модаронам фотиҳаи сафед медоданд ки фарзандам рав ба сафи қувваҳои мусаллаҳ ватанро ҳимоя кун. барои чи дар ҷомеаи имрӯзаи мо ҳамин тафаккур на он қадар хуб баромада шудааст. чӣ бояд кард? пеш аз ҳама аз тарбияи ҳарбӣ ватандӯстии ҷавонон вобастагӣ дорад ва аз тарбияи падару модар вобастагӣ дорад. чунки имрӯз ҷавонҳои мо гарчанде ки ба ватан хизмат мекунем гӯянд ҳам, лекин зиёдтар ба корҳои мавсимӣ ба дигар давлатҳо мераванд. ин нишонаи чӣ гӯям ватандӯстӣ нест. ватандӯст он шахсе аст ки барои ватан, барои модари худ хизмат кунад. урусо мегӯянд ки дома стени помогает, яъне ки дар ватан ки бошӣ, ватан ин сипари шумо аст, ватан ин модари шумо аст, ватан ин ҷой аст ки шумо аз он ҷо тарбия ёфта ба воя расидест. онро ҳимоя кардан шараф аст, ин чизи муқаддас аст. бояд ки ҳар як шахс модар, хоҳар ватани худро аз ҳама чиз ҳимоя кунад. ташаккур. муҳтарам Ҳусниддин Камолиддинов, шумо раиси ҷамоати диёҳоти Хурмӣ ҳастед. соли равон дар ин ҷамоат омодагӣ ба маъракаи баҳории даъват дар кадом сатҳ қарор дорад? аз тарафи ҷамоат бо волидон, бо муассисаҳои таълимӣ, бо ҷавонон чӣ хел корҳои тарғиботӣ бурда мешавад ки онҳо бояд ватани худро дӯст доранд ва барои ҳимояи ин кишвари зебои мо ҳамеша омода бошанд?
یکی از سمت‌های اساسی فعالیت جماعت‌ها این سفربر نمودن جوان پسران سنی سالشان دعوتی و صف قواهای مسلح میباشد که در جماعت دیهاتی خرمی امروز پیش از دعوت کارهای آمادگی ها رسول شده ایستاده است. جلب جوانان سنی سالشان دعوتی و کورس های کوتاه مدتی رانندگی که با گرفتن این شهادتنامه رانندگی به خدمت حربی می روند. امروز کارهای تشویقاتی ترغیباتی درست براه مانده شده است. عین زمان نقشه پیشکی که به جماعت وابسته شده است، علاقه ما 50% نقشه با جلب جوانان و کورس‌های رانندگی آماده کردیم. در دعوت‌های گذشته نیز جماعت دیهاتی خرمی پیش از مهلت نقشه وظیفه داشته‌اش را اجرا می‌کرد. قید کردن به مورد است که دعوت تیرماهی و جماعت دیهاتی خرمی که 16 نفر وابسته شده بود، سنه 12 نوامبر با سربلندی جماعت دیهاتی خرمی نقشه وظیفه داشته‌اش را اجرا کرد. من از فرصت مناسب استفاده برده قید کردنیم که مراجعت کردنیم که به همه اون پدر و مادران آن نفرانی که در خدمت دولتی کار میکنن و صفت راهبر شده کار میکنن، پیش از همه ما باید که خودمون نمونه عبرت باشیم. من همچون یک راهبری جماعت تصمیم گرفتم که با صحبت و با روزگی فرزندم کمالدینوف بیژن رو به خدمت مادر وطن گسیل. واقعا اینجا تاکید شد که مسئولیت پدر و مادر و آنهایی که در مقامات دولتی همچون خدمتچیان دولتی ایفای وظیفه میکنند باید در مسئله دعوت به صف قواهای مسلح کشور در پیش آهنگ همگان باشند. حالا در این محفل ما مدیر شعبه ترغیبات و تشویقات کمیته حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکین علیشیر مطربوف، خطکرده اکادمی اداره کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان دعوت شونده مرزازاده مطیب و قابلزاده نبیجان خطکرده لیسه کسبی تکنیکی حضور دارند. من میخواهم که اندیشه های شما را درباره خدمت مادر وطن بشنویم و بگذار جوانان امروزه پدر و مادران از این سخنان شما به یک خلاصه آیند که خدمت مادر وطن قرض مقدس است. قبلا همه شما و در شخص شما تمام سربازان و افسران، تمام آن نفرانی که برای حمایت وطن سهم ارزنده خویش را میگذارند، برای به مناسبت 30 سالگرد تأسیس یابی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان تبریک و مبارکباد میگویم. امروزها فرصت فرا رسیده است که هر یک شهروندی که در تاجیکستان استقامت میکند با شکرگزاری از زمان صاحب استقلالی کشور با رسیدن به قدر ارزش‌های دولتی و ملی نوبست از مقام و مرتبه و وظیفه‌اش باید که برای پیشرفت و برای شکوفایی وطن عزیز سهمگزار باشد. چون معرکه دعوت بهاری جوانان به صف قواهای مسلح کشور نزدیک است. امروز کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراسی در شهر پنجکین در همکاری با کمیته حربی در همکاری با قسم‌های نظامی مستقر در شهر پنجکین و همزمان در تشکیلات و مؤسسه‌ها جهت بلند برداشته روحیه وطن دوستی جوانان، جهت راه اندازی کردن کارهای ترغیباتی و تشویقاتی به خاطر خدمت در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان چاره‌بینی زیادی را دایر می‌سازد و چاره‌بینی امروزه که برگزار می‌گردد در شمار همین چاره‌بینی هاست. از این فرصت مساعد استفاده کرده از همه پدران و مادران، از همه شهروندان باننگ و ناموسی وطن دعوت به عمل می‌آوریم که جهت سفربر کردن جوانان سن و سال دعوتی به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان سهمگزار باشند. از همه جوانان سن دعوتی خواهش می‌کنیم که به قدری استقلالیت دولتی رسیده باشند
ба қадри заҳматҳои шабонарӯзии пешвои муаззами миллат сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олии муҳтарам Имомуллои Раҳмон ки барои тамоми шаҳрвандон аз он ҷумла барои ҷавонон ҷиҳати хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ тамоми шароиту имкониятҳоро фароҳам овардан барои содиқона хизмат кардан дар сафи қувваҳои мусаллаҳ омода бошанд ва чун хизмат ба ватан ин ҳам қарзи шаҳрвандӣ аст, ҳам ору номуси ватандӯстӣ ватандорӣ аст. мо итминони комил дорем ки ҷавонони ватандӯсти шаҳру деҳоти Панҷакен дар шумори дигар ҷавонписарони Тоҷикистони азиз бо амри дил ва бо амри виҷдон дар сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар содиқона хизмат мекунанд ва дар ҳимояи марзу бӯми ватан саҳми арзандии хешро хоҳанд гузошт. ман Мирзозода Мутаиб Илҳомҷонӣ хаткардаи Академияи Доркунии Давлатӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошам ва хоҳишмандона мехоҳам ин сол дар даъвати баҳории ҷавонон бо хоҳиши худ ба сафи қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон сафарбар карда шавам. имрӯз ба ҳар яки мо маълум аст ки ҳар як ҷавони худогоҳ ва ҳар як ҷавони ватандӯст бояд огоҳ бошад ва дар баробари арзишҳои миллие ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаст бояд ба сафи қувваҳои мусаллаҳ ҷалб шуда ҳамчун як ҷавони нерӯманд, ҳамчун як ҷавони оқил, ҳамчун як ҷавони худогоҳ барои ҳифзи марзу бӯми ватан, барои пост доштани парчами давлатӣ, барои ҳифзи якпорчагии миллат саҳми худро гузорад. дар воқеъ имрӯз фазои геополитикии ҷаҳон ки ба ҳар яки мо маълум аст, ҳар як ҷавонро ба он водор кард ки худогоҳ бошад ва зиракии сиёсиро аз даст надиҳад. зеро ҳофизи бузургвор мефармояд ки такя бар ҷоми бузургон натавон зад ба газоф магар асбоби бузургӣ ҳама омода кунем. имрӯз ҳар як ҷавонро зарур аст ки ҳамон асбоби бузургиро худаш созад. асбоби бузургӣ барои мо ҷавонон чӣ шуда метавонад? имрӯз мо ҳар як ҷавонро зарур аст ки донандаи арзишҳои миллӣ бошем, донандаи тамоми мероси ниёгон бошем. дар баробари ҳамаи ин ҳар яки мо ҷавононро зарур аст ки ба сафи қувваҳои мусаллаҳ ҷалб шуда омӯзиши мактаби ҳарбиро ба худ гирем ва дар баробари ҳамаи инҳо барои ба ватан модармон содиқона хизмат кардан нақш гузорем, саҳм гузорем. зеро ҳамин асбоби бузургӣ метавонад дар оянда мо ҷавононро ба як нуқтаи муайян расонад. имрӯз мо ҷавонон 30 нафар дар ташкилоти мададкории мудофиӣ дар курси кӯтоҳмуддати ронандагии ройгон таҳсил дорем ва бо хоҳиши худ ҳамаи мо баъд аз хатми мактаби мазкур ба сафи қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон сафарбар мешавем ва ӯҳдадории ҳарбии худро адо менамоем ва содиқонаву сарбаландона ба модар ватан хизмат менамоем ва аз фурсати муносиб истифода бурда тамоми аъзоёни мизи мудаввари мазкур ва дар симои шумоён ба тамоми кормандони қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсисёбии 30-солагии қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистонро табрик гуфта барояшон дар идомаи фаъолияти корӣ бурдбориҳои беназир охоҳонам. ман даъватшаванда Қобилзода Набиҷон мебошам, истиқоматкунандаи деҳаи Кабудсанги ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан. ман хатмкардаи литсеи касбии техникии шаҳри Панҷакен мебошам ва ман имрӯз омадам ки аз ҳамаи ҳамсолонам, рафиқонам ва ҳамаи ҷавонон хоҳиш менамоям ки бо амри дил ва хоҳиши худ ба хизмат раванд ва барои модар ватан содиқона хизмат кунанд. таъминот дорам ки имрӯз ҷавонон ба қадри истиқлолияти давлатӣ мерасанд, ватанро дӯст медоранд ва аз ҳамешагӣ омодаанд ки барои ҳифзи марзу бӯми ватан қарзи шаҳрвандии худро иҷро намоянд. зеро хизмати модар ватан ба ҳар як ҷавонон муқаддас аст. ман Нуруллоев Шириншоҳ дар вазифаи роҳбари дафтари матбуоти кумитаи иҷроия ва сармуҳаррири газети Мароми Халқ фаъолият дорам. ман ифтихор мекунам ки қарзи шаҳрвандии худро дар назди миллатам, дар назди халқам, дар назди пешвои муаззами миллатам бо сарбаландона иҷро кардам. соли 2018 даъвати баҳорӣ бо аризаи шахсии худ ба комиссияти ҳарбии шаҳри Панҷакен муроҷиат карда худро сафарбар намудам ба қисми ҳарбии 0119
отряди таъиноти махсуси қушунҳои сарҳадии ҷумҳурии тоҷикистон. боиси ифтихор аст ки дар имсола паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат раиси муаззами ҳизби халқии демократии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон қайд гардид ки тоҷикистон кишвари ҷавонон аст. бубинед ки пешвои муаззами миллат чӣ қадар ғамхору дилсӯз ва дар зери партави сиёсати он кас дар ниҳоди мо ҷавонон ҳуввияти миллиро бедор мекунанд. тоҷикистон кишвари ҷавонон аст. гуфтани роҳбари давлат ин гуна маъно медиҳад ки ояндаи давлату миллат бар дӯши мо ҷавонон бор шуда истодааст. бояд мо дар ниҳодамон ҳуввияти миллӣ дар рагҳомон арзишҳои миллиро ҷой дода ин марзи муқаддас, ин биҳишти рӯи замин ки номаш тоҷикистон аст бояд ҳимоя кунем. ман худ огаҳ ҳастам ки сарбозону афсарону прапорчикони ҷумҳурии тоҷикистон рӯзу шаб борону барф нагуфта дар пушти марзи номус, дар пушти сангарҳои қалби ҳар як тоҷикистонӣ барои ҳимояи миллати худ ҷонро фидо мекунанд. агар аз таърих, аз нигоҳи таърих агар ман сухан кунам, воқеан мо он гуна чеҳраҳои мондагор дорем ки барои миллати худ, барои халқи худ, барои арзишҳои давлати худ ҷонро фидо карданд. ман мисоли қаҳрамони халқи тоҷикистон Темурмаликро мебиёрам ки вақте ки муосира меафтад дар киссааш, дар ҷайбаш хоки ватан мебарояд. ин чӣ гуна маъна медиҳад? маънии онро медиҳад ки дар ниҳоди ҳар як насли наврас бояд мисли Темурмалик ҳуввияти миллӣ бедор бошад. ман боз ҳам дар бораи ватан бисёр шеъра ҳам мегӯям, шоири ҷавонам ҳастам ва мехоҳам дар назди шумо чанд порчаи шеъри худро қироат карда бошам. ман ифтихор мекунам ки як дубайтии маро дар назди даромадгоҳи қисми ҳарбии 0119 отряди таъиноти махсуси ман хизмат кардам, дар он ҷо овезон карданд ки ин гуна аст: биё қарзи ватандорӣ адо кун, ватан ҳарчӣ бигӯяд бесадо кун. биё бар хизмати модар ватан кӯш, ғуруру тарси кин аз худ раҳо кун. дар ҷои дигар гуфтам ки худовандо зарафшонам нигаҳ дор, ҳисору мулки хатлонам нигаҳ дор. ҳама олам ба чанги фитна афтод, худоё тоҷикистонам нигаҳ дор. ватан бар кӯҳсоронат бимирам, ватан бар чашмасоронат бимирам. ватан хокат бувад беҳтар зи тилло, ватан бар барфу боронат бимирам. ватан мероси сомонам ту бошӣ, ватан субҳу ватан шомам ту бошӣ. ҳазор оғозҳо анҷом дорад, ватан оғозу анҷомам ту бошӣ. дар охир гуфтаниам ки мо имрӯз ҷавонони фаъоли пешсаф таҳти шиори то он даме ки мо ҷавонони баору ба номуси ин миллат зинда ҳастем, ҳеҷ вақт намегузорем ин истиқлолияти давлатӣ ва ин ҳаёти осоиштае ки дар натиҷаи ҷоннисориҳо ва қаҳрамониҳои роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба даст овардааст касе халалдор созад. бори дигар таҳти шиёри пешвои муаззами миллат, сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, Тоҷикистон ба пеш, мо хизматчиёни ҳарбӣ дар ҳақиқат таҳти ин шиёр амал дорем ва дар ҳақиқат шоҳиди он ҳастем ки ҷумҳурии Тоҷикистон як кишвари бишросо ба ҷаҳиш пеш рафта истодааст. ман аз номи худ, аз номи роҳбарияти қисми ҳарбӣ, аз номи роҳбарияти қушуноҳои сарҳадӣ миннатдории худро шахсан ба раиси ҳизб муҳтарам Шукурзода Мурод Ҷурам мерасонам ки ҳамин мизои мудаввар дар ҳама дидбонгоҳои сарҳадӣ вобаста ба мавқеи ҷуғрофӣ ҷойгиршавӣ гузаронида шаванд. мо шароит ташкил мекунем, ҷавононро дар ҳамин минтақаҳо таъмин мекунем, бехатаришонро таъмин мекунем ва уҳдадор мешавем ки дар ҳифзу ҳимояи бо эътимоди сарҳади давлатӣ сазоворона саҳми худа гузорем. муҳтарам иштирокчиёни имрӯза мизи мудаввар, ман аз имрӯза суханрониҳо, аз имрӯза андешҳо хеле як хурсанд шудам ва ҳис карда мешавад ки вақтҳои охир ҳисси
ватандӯстӣ, садоқат ба ватан дар байни ҷомеаи шаҳрвандии ҷумҳурии Тоҷикистон аз он ҷумла ҷавонон хеле боло рафтааст ва имрӯз аз суханронии намояндаи комиссарияти ҳарбӣ ва раиси ҷамоати диёти хурмӣ маълум мешавад, ки рафти омодагиҳо ба даъвати баварӣ дар шаҳри диёти Панҷакин дар сатҳи хеле хуб қарор дорад ва ман имрӯз хеле хурсанд ҳастам, ки аз он ҷумла 5 нафар ҷавононе, ки дар мактаби ронандагии шаҳри Панҷакин таҳсил менамоянд ва сарбаландона ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон мераванд. хоҳиши онро дорем, ки ин иқдоми некро ҳама падару модарон дар шаҳри диёти Панҷакин дастгирӣ намоянд. дар назди падару модарон бояд, ки масъулияти нахустин ин фиристодани фарзандон барои ҳимояи ватан ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон бошад. мо дар рӯзҳои хеле ҳассоси идона қарор дорем. баъди чанде фаро мерасад тантанаҳои идона ба муносибати 30-мин солгарди таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон. аз фурсат истифода бурда аз номи раёсат, кумитаи иҷроия ва кормандони дастгоҳи кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакин, фаъолони ҳизб, собиқадорони ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакин, кулли афсарон ва аскарони қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистонро бо ин санаи фархонда табрику муборакбод мегӯям. пеш аз ҳама барои Тоҷикистони азиз осмони софу беғубор ва сулҳу ваҳдатро таманно мекунам. бигзор, ки ватани азизи мо ҳамеша осуда бошад, ором бошад ва мо ба муносибати 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо иҷрои амалҳои созандагӣ ва ободкорӣ ватани азизамон Тоҷикистонро бо саҳми арзандии худ аз ин ҳам зиёдтар ободу зебо намед. ташаккури зиёд. бинандаҳои азизу арҷаманд, дар ҳамин ҷо мизи мудаввари мо бахшида ба 30-мин солгарди таъсисёбии артиши миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ба анҷом мерасад. ман итминони комил дорам, ки аз гуфтаҳо, андешаҳо, пешниҳодот ва он даъватҳое, ки дар ин мизи мудаввар ба таваҷҷӯҳи шумо матраҳ шуд, ҷавонон, падару модарон хулосаҳои зарурӣ мебароранд ва онҳо бояд ифтихор намоянд, ки бо роҳбарии пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Имомалӣ Раҳмон, мо имрӯз як ватани зебои тоҷиконро бунёд кардем, ки дар ҷаҳон як мақому манзалати хоса дорад. ҳимояи ватан, ободии ин ватани бузург ба зиммаи наслҳои имрӯза ва оянда гузошта шудааст ва 30-солагии таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон як ҷашни фархонда ва ифтихори ҳар яки мову шумост ва умед мекунам, ки ин ҷашнвора барои боз ҳам баланд бардоштани ифтихори ватандорӣ, тарбияи ҳарбӣ ва ватандӯстии ҷавонон саҳми арзандаи хишро мегузорад. ба ҳамаи шумо иштирокчиёни мизи мудаввар арзи сипос мекунам. бори дигар 30-мин солгарди таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ба тамоми мардуми Тоҷикистони хуршидии мо табрику муборакбод мегӯем ва умед мекунем, ки ватани азизи мо боз ҳам як кишвари обод, зебо ва аз ҷиҳати ҳарбӣ муқтадир хоҳад шуд. саломату сарбаланд бошед. ташаккур аз ҳамаи шумо.